Hi guys, I nak unboxing my gift from my best friend. You bagi I mau tiga gift box. Yo. Hi, excuse me. Hi. Nak tanya, korang kerja kat sini ke? Kita kerja area sini lah. Oh, you guys tak tahu ke kat sini tak nak record video? Kenapa ya tak boleh record video? I mean, I tak nampak any sign tu. Tak adalah sebab orang galang kan, sebab takut nanti kalau masuk dalam kamera nanti orang tak suka, tak selesa. Oh, tapi I rasa kita orang dah menghadap belakang dah, tak nampak sesiapa pun. Oh ya, sebab tadi I nampak macam orang berbalik lunch kan, lalu belakang you. So nak masuk dalam kamera, sebab tu I tegur tu. Oh, ya ke? I macam tak rasa. Tak ada law that is against it. But it's a public space kan? Macam kenapa pula tak boleh record video? Sebab public pun nak privacy. You tak tahu ke pasal tu? Ya, I tahu. I tahu macam perlukan privacy, but kita tak ada tunjuk apa-apa belakang pun. Oh ya ke? Sebab kadang, yelah kadang adult, kadang budak-budak kan tak boleh masuk dalam kamera. Takut nanti orang saman you, sebab tu apa bagi tahu. Oh, tak apalah kalau kena saman pun tak apa, kita boleh bayar. Kita orang boleh bayar. It's okay. We'll take your advice into account. Memang tak boleh nak terima teguran lah macam tu Tak ada. Kita orang terima lah ni. Kita terima. Tak apa. I bagi tahu je. Takut nanti kena saman, nanti yang marah pula. Nanti orang terhentam dalam FB kan. Okay, thanks. Dia kenapa tu? Tiba gini. Kita tak kacau siapa. Tak ada orang. Bukan public space ke? Macam tak ada masalah pun kan? Tak ada. Kan nampak. Dah lah, tak ada. Just tak lah. Nampaklah kau.